students, I'm not going to do the calculation, so ek gaan nie die bewerkings doen nie. You can go and look at the solution on page 227. So jy kan nou die antwoord in jou handboek gaan kyk op bladsy 227. I'm just going to speak to you and explain to you how you must think to answer this question. So the first question is calculate the perimeter of triangle ABC correct to 2 decimal places. So hulle vra vir my hierso, bereken die omtrek van driehoek ABC afgerond tot 2 desimale plekke. So if they ask you to calculate the perimeter, if you calculate the perimeter of the triangle ABC, you are going to add the length of AB plus BC plus AC together. So what do you need? You need to use the distance formula to calculate this length of side AB. So jy moet die afstand formule gebruik om die sy van AB te bereken. Want as jy die omtrek van 'n sirkel van 'n driehoek moet bereken, gaan jy moet sê AB, lyn AB plus lyn BC plus lyn AC. So you're going to calculate the line AB with the distance formula. Then remember, line AB is equal to line BC. So jy gaan lyn AB bereken en jy gaan lyn BC bereken. Of jy hoef nie lyn BC te bereken nie, want lyn BC is net so lank soos lyn AB. So you just calculate line AB. You can times it with 2 because AB, the length of AB and BC is they are the same length. So you can just, if you've found your answer of AB, the length with the distance formula, you can times it with 2, and then you also just need to go and calculate the length of AC with the distance formula. So jy gaan lyn AB met die afstandsformule bereken, jy kan jou antwoord met 2 maal, en dan gaan jy ook die afstand van AC bereken, en jy gaan dan daai afstande bymekaar tel om jou omtrek te bereken. Then, the last one to ask you, calculate the area of triangle ABC, bereken die oppervlakte van driehoek ABC. So to calculate the area of a triangle, it's always going to be half times base times perpendicular height. So het gaan altyd wees half maal met basis maal met loodregte hoogte. We know that the perpendicular height must be BD. So you're going to calculate that with the distance formula. Jy gaan BD met die afstandsformule bereken, want dis my loodregte hoogte, want ek het dit bewys. I proved that. And then you already calculated your base to be able to calculate C. Jy moet al reeds jou basis, die lyn AC se afstand bereken het, om die vraag C te kon beantwoord het. So you're just going to times those values together with a half. Jy gaan net daai twee waardes met mekaar maal met 'n half, om dan jou oppervlakte te kry, to get your area of triangle ABC.